Rađene studije na djeci koja konzumiraju energetska pića. Djeca već sa 12 godina imaju osteoporozu. Šta radi između ostalog svako to energetsko piće? Dolazi do toga da izlazi kalcijum iz kostiju i to u masovnoj količini kako bi se balansirala pH vrijednost unutar organizma. Ja znamo što znači osteoporoza. To može biti doživotna bolest. To dijete više se ne može baviti sportom, morat će biti na medikamentima koji imaju svoje jako teške nuspojave. Između ostalog imat će uništen probavni sistem i tako dalje. Dakle, zaista dovodi do vrlo brzih promjena unutar tijela, jer naša djeca se metabolički mijenjaju puno brže od nas i ona se grade. Ovo su njihova gradovine godine, do njihove 25. godine one se vrlo grade. Ne zaboravimo da nije to završeno sa 12-13, od 25. godine je proces izgradnje jednog čovjeka nije završeno u konstruktivnom smislu. Mi se gradimo čitav život, ali da ne zaboravimo da je jako bitan uticaj, dakle, i medija, i nas kao roditelja, naravno edukativnog sistema u školama, da stalno pričamo o tome. Nikad nije dosta. Mi mislimo, ispričali smo jednom jer smo završili s tim. Zaista, nek vam ne bude mrsko i dosadno da se stalno ponavljate, da stalno pokazujemo na taj uticaj, jer ga sve više onejenjava